Oh, ah. Ini mau berangkat ke Jakarta. Sekarang di Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Foto bareng, foto lah sekali. Langsung foto Cek Rere ini. Ah, udah. Minta, bang. Oke. Kita satu, Mbak. Satu ya. Karena bagian sebelah karena bagian jendelanya jangan dioperasikan ya Bapak. Oke. Bapak sama juga. Hour and 20 minutes and they will be flying in the cross kaki angkat temukan besi. There's a police person like this and title like this. The title police have travel to the second basic before emergency exit. The emergency exit is open cabin and the emergency exit is sendiri.
Sebelum pos Anda silakan menggunakan sabuk pengaman menegakkan sendirian tempat duduk, melebar meja di hadapan Anda serta membuka penutup jendela. Jika Anda memerlukan bantuan selama penerbangan, jangan segan-segan menghubungi awak kabin. Pimpinan penerbangan ini lengkap dan baru tahu dan semua